Alright, ngikubingelele ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona ke makuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenze kanje like i-video ebese ke uyasubscribe kuyona ke i-channel ungaphinde ke uciphise i-notification bell ukuze uthole ama-notification uma kukhona ke i-video esifakayo. Sibhekela ke nje ama-transfer umazi kwi-Betway Premiership sokubhekela lapha kwi-Orlando Pirates ke indaba ke ivelayo ekulona ke ibhakabhaka kubikwa ukuthi ke ibhakabhaka selitshele umdlali ke walo oyi-striker uShehu Fatsa Mabasa ukuthi ke njengamanje engaqala a-entertain ama-offers from ama-club amdingayo. Orlando Pirates kubonakala ke ngathi ke ayinama plans ngaye ke uShehu Fatsa Mabasa ke i-contract yakhe i-expire ngenyanga kaJune ngo-2026. Kubhlungu ke nokho because uShehu Fatsa Mabasa besilindele ukuthi ke mhlambe uzokwazi ukuthi ke a-break i-record lokuthi ke afice loyo ke owayemdlali we-Orlando Pirates uBenedict Tso Vilakazi ke owayinamagoli awu-58 kanti ke uShehu Fatsa Mabasa unamagoli ke awu-50 kuyona ke i-Orlando Pirates ke impela ke besinethemba lokuthi ke engase ke al-break leli record ke lokuthi ke afice uTso Vilakazi. Ingazi ke ukuthi ke iyona yipi i-club engakwazi ukuthi isayine uShehu Fatsa Mabasa, kodwa ke i-Kaizer Chiefs ngibona ngathi ke ilona iqembu elibonakala engathi ke liyashoda ngumuntu ke oyi-striker okwazi ukuthi ke ashaye amagoli ke impela ke uShehu Fatsa Mabasa angafitha kwi-Kaizer Chiefs ke, kodwa nje okuvelayo i-Orlando Pirates isimkhululile yathi ke usengaqala ukuthi ke alalele ama-offers from amanye ke ama-clubs ke. Yona updates engiphethe ke njengamanje like i-video usubscribe kuyona ke i-channel, mina nawe asihlangabezana kwe-video elandelayo. Nisale kahle.